Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah amma ba'd. Hurmatlı cemaat, Allah Taalam okugan namazlarыбызды kabul kılsın. Bugünkü sabak çaç koyu adepleri. Jana sakal koyu adebi. Jaratkan Allah Taala, Allahu haliku kulli şey. Her bir neseni jaratkan al. Oşo qoğuzduk üçün Allah Taala çaştı, sakaldı Allah Subhanahu wa Taala insanga jaratkan. Biroq oşonu kanday karaş kerek, kanday koyuş kerek, şunun bardığın adebi İslamda bayandagan. En birinci Kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem men kâne lehu şa'run felyukrimhu. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam aytat, kimdin çaçı olsa anı sıylasın deydi. Bul rivayet Abu Davud'da gelet. Kimdin çaçı olsa anı sıylasın degeni özüne jaraşıktуу kılıp karap жүрсүн деген söz. Çaçka may suyu köp жүрүү. Mına zaytun çaştı karaganda dagı ошо биз көбүнчө самын, шампунь менен жууп, ошо менен биргеликте эле чачтын түбүнө дагы өзгөчө зайтун майы менен учур-учурда сүйкөп турушубуз керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дагы чачына, сакалына май сүйкөп турат эле. Кээде тарактануу. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сакалдыга чачкын тарап жүрөт эле. Тараганда оң жактан баштоо. Qalat Aisha radıyallahu anha kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yu'cibuhu tayammun fi tana'urihi ve tarajjulihi ve tuhurihi ve fi şa'nihi kulli. Ayşe nevz aytat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jakşı görөт эле оң жактан баштаганда. But kiyim giygende de, taranganda da, tazalanıp, juunup, taharat alganda da, bardıq işte oң жактан kılgandı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jakşı görөт эле. Oşodon sakaldı, josa çaştı dagı oң jagынан taragandı Peygamberimizin sünneti eken bul tuğanlar. Kede Peygamberimiz çaçın ortasından iki bölüp koyat ele. Çaçın ortasından iki bölüp koyat ele. Çaçı kede kulak açayın, kulaktın jumşagına açayın, kede jelkesine açayın Peygamberimiz çaç koygan. Demek çaç koygan kişi sözsüz çaçtı jakşı karaş kerek. Albatta çaç koyganda, jıkırtırganda, tegizlegende sünnetke layıktı. Sünnetke layıktısında Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam özü tıyı salgan. Kâle İbni Umar radıyallahu anhuma enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem naha anin qaza'. Bol Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam tıyı salganı gebir çaştın gebir jerin taştap, gebir jerin az alıp, gebir jerini köp alganından Peygamberimiz tıyı salgan eken. Mına bugünkü karasaňızlar şunun bardığı mına ol batış jaktan gelip karasa bul jerde çaç bir kanday kılıp koyup bul jana az sap alıp koyup jol bolsa ошо окшогондон bir jerini alıp bir jerini taştap bundan tıyı salgan eken bardığın tegiz alıp ketiş kerek eken. Köbürak koysaňız dagı azırak koysaňız dagı. Çaştı kıskartı bolobу je kırdırobу oң jaktan baştap. Egerde siz parikmahirskiге barıp kalsaňız, tegizletseňiz, je bolbosa aldırsaňız, kırdırsaňız oң jagынан deyt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem acılıkta şaytanga taşırgıtıp, kurmandık çalıp, andan keyin anan çaç aldırga gelgende oң jagынан çaçın aldırıp, oşol oң jagındagy çaçtı Abu Talha Ansari radıyallahu anhu'a bergen eken. Andan keyin sol jagındagysını alıp turup, Abu Talha'nı çakırıp, Abu Talha mınanı sahabalarga bölüp berdigen eken.
Sahabalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çaçın bölüştürüp alууda ушунчалык эми көп болчу, миңдеген сахабалар. Жакын эле дейт, бири-бирин тебелеп кетип өлтүрүп коюшка дейт. Бул жерде маселе чыгат. Бүгүнкү күнү бүткүл ааламда Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын чачтары бар. Сакалынан, чачынан ошолорду алып калган. Пайгамбарыбыз эгерде ушуну карап туруп, ушуну табаррукан деп коет. Береке үчүн бардык алган. Коштошуу ажылыгында өзгөчө чачын Пайгамбарыбыз толук кырдырган. Ошо кырдыргандагы чачы сахабалардын ортосунда барды бөлүштүрүп берилген да. Ону береке үчүн Пайгамбарыбыздын чачы ушу береке болсун деп үйлөрүндө башка бүгүнкү күнгө чейин ушундай көп ошо кадырлаган аалымдардын, аулиялардын колдорунда, үйлөрүндө бар. Андан кийин чачты алгандан кийин чачты өзү жерге көмүп, өрттө өреткө берип же башка кылат. Чачты алгандан кийин өкүмү жерге. Өзү урматтуу туугандар, адамдын денесинен чыккан нерселерди жерге көмүш керек. Адам өзү деле жерге көмүлөт. Денесинен чыккан кээде колун кесип алат, кээде тиши чыгып кетет, кээде чачы алынат. Ар кандай нерсе болот. Ушуларга өкүм жерге көмүү. Жердин ичине көмүп коюу. Капырларга окшош чач коюу. Алар караса эми оюн кылып, каалагандай кылып, ар кандай тамгаларды жазышат чачка, ар кандай бир 7-8 түстө боёйт чачты. Ушундайларды дагы көрдү. Жок, биз мусулман калкы өзүбүздүн Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын аркасынан ээрчийбиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сиздерге, биздерге эң жакшы үлгү алып келген. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге, сиздерге үлгү. Усватун хасана. Бул жакшы чырайлуу үлгү бар. Аялдар эркекке окшоп чач койбосун дейт. Эркектер аялга окшоп чач койбосун. Буга Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам наалат айткан. Ошондуктан жумшак сөз менен бүгүнкү күнү аз карап туруп, диндин жакшы түшүндүрмөсү же болсо маани бербегендиктен карап, кээ бир аялдарды көрсөң, эркекке окшоп чач коюп алат. Бул жакшы эмес туугандар. Эгерде чач ак боло турган болсо, буга хына коюу бар. Хына ичине күрөң түстүү, сары түс, кызыл түстүү болот. Ошо хына койсо болот. Албетте кара түскө болбойт. Ак басып кеткен болсо, аны карага боёгон жакшы эмес. Жакшы эмес. Ак чач боло турган болсо, аны жулбаш керек. Тегиздегенде кыркып койсо болот. Бирок түбүнөн жулган, тыюу салынган ак чачты. Эгерде мына кулактагы чач болот, кулакка чыгып кетсе, бул жерде кыркса болот, жулуп койсо дагы болот. Сакал менен мурут коюу адеби. Сакалды өстүрүүдө, мурутту алууда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын буйруктары. Эркектерге айткан, мурутуңарды алгыла деген. Эгерде мурут өтө өсүп кете турган болсо, тамак жегенде тие турган аалымдарыбыз макру, кээ бирлер арамга чейин айткан. Анткени ошо муруттун ошол зыяны тамак аркылуу адамга жетет булда. Пайгамбарыбыз тыюу салган, ошондуктан мурутуңарды алгыла деген. Сакалыңарды койгула деген. Сакалды тара, жана аны дурус карадыбагы, бул адебинен экен. Сакалды тарап жүрүш керек экен. Күзгүнү карап, сакалды тарап. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күзгүнү карап сакалын тарайт эле, жана айтат эле: Аллахумма. Атай буга дуасы бар. Пайгамбарыбыз качан күзгүнү караганда, кана ида надара вajhahu fil mir'at, айтат эле: Алхамдулилlah, Аллахумма кама хассанта халqi фахассин хулуqi. Караганда дейт эле: Алла, мактоо Аллата, бардык мактоо Аллага болсун,
Ya Allah, kандай sen beni öň tüsümdü, kelbetimdi çıraylı kılıp jarattın, münözümdü dagı çıraylı kıl degen dua. Öň tüsümdü kандай çıraylı kılıp jarattın, münözümdü dagı çıraylı kıl degen dua. Sakaldı örbeş gerek. Kebir mına çet mamleketlerde görüp kalsaňyzlar gerek, sakaldy koyup turup anan örüp koyuşat. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sakaldı örüden tıyı salgan. Egerde bir uçtan aşık bolsa Peygamberimiz alat ele. Oň jagынан sol jagынан astynan bir uç bolup kalsa alıp koyat ele. Jana akırkısı, mına şu sakal mına jerde ne dep koyat men bilbeyim. Mına atay sakaldan bul da iýiktin üstünde öskönü, mına laptın aldındağı, bul da oşo sakaldın ökümünde, albatta oň jak sol jaktaryny alıp koysa bolot, özünü albaş gerek. Allah Taala barыбызга amal kılığa özü jardam bersin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi.